Yai Presiden Chairman juga nak meeting bapiyai nak jingalang mentagas ni. Badairu ex MLA juga nak thain jengi. Bad hakajuk apori bolong kumu party representative jang ka NP 7 Amlaram constituency. Kubadai sebel jeng yakini kijing dek hitam nyupi pila kit kia pila pelut kapor ka samai ke jumpi ban penyai baik penyai nanti ya ka dengan meeting jengi kumba kalong mentah ngai kubadai kerpang ya ka senang Amlaram pelun hiborok away kabalai ni kana kalat ban pelong ya dengan meeting hakum kana kapor na ka bentah ka election campaign Syalok Sabha kabade naka parti NPP kabala muik manta imadam amparin langdo ngai kublai kumjuru yau ranba senong jaga naka senong kamper polong kubalai dan benta bengi hakum ngana por kublai sibun ranba senong yakini kijing ai permission jempi yangi banyak pelang ya kana meeting ha kana jaga hapok ka senong amdaram jongpi Nasgau penai kublai kerpang ya baro ipaiba kibalai dan badngi hakum ngana kapor kibalawan sekijaga kibajengai bad kibajan bad kumjo ya kisaudang jeng ni kidukan kibadan hapok jangan naka yau amdaran kajingran lang jempi hakum ngana kapor kai mensim kai jing singai nyingi baro kum kinong penyat beginong kikam jangan naka party ngai kublai yau blok presiden balong ru MDC Jonggawar West balai simkhia ban penyat ban pembet pembian ya kata meeting kabalai baik ya nanti kumenta kasngi ngai kublai ya ki youth wings ki baidan menta bangi hakum ngana kapor kajingdan jempi ke youth wings kapan po penpieng ya kata ka program jingi dago pendengi ki buki ya bet ki program ki ba pide ban yisim menta hakum ngana kasngi ngai kublai ya ki samut ki MDC jungi ki balai dan menta kana ka meeting nado o makilroy taryang ubadai MDC jang ka wares mahalando lamen ubadai MDC jang ka central mahalando lamen uba headport bi MDC jang ka warwes bad imasaran paswet ubadai MDC jang ka warnot bad kumjuru ya ki we ki MDC kiba ngamsam lala banyo kerdang namar hai por i balongkon kubadai sipun ipi MDC kibidan lang bad ngi hukum ngada ka por ngai kubadai yaki nong tray but jang ka party baro kibadai ki party workers ki bala simkhia bajidan lang bangi hakum ganda kasngi wat ha ka por iba langkot langba ka jingkhot ya ka meeting hapok kana ka blok Amlaram jingi hangrai ka jingban ya fi hakum ganda ka por ka peniba ka party NPP jingi hapok kana Amlaram 7 Amlaram constituency kalong ka bayai bay yarti bat kalong ka party ka ba ibot yaw no yalam jingi Mas Stephenson Mukim na ay kublay hakajo ka po jima aral taryang badai ex MLA jongi hagi po ki ba manswa kublay sibun ya bay aral taryang ya ke jiran lam jeng phi bangi hagom kana ka po